mai I pōtiki rua ki te toka a Taira. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o te rāwhiti. Kei aku nui, kei aku rahi, or should I say, kei aku ki o rahi, nau mai anō ki ngā taupito kōrero, Kapu Taira, we're your po to all of the latest stories brought to you by Turinga FM, Radio Ngāti Pro and Radio Kahungunu. We're your po, not the tani whae. No. Nā reira, e hoa mā, I tērā wikene rūmene atu ai ngā tini whanaunga o Māhaki whenua, Māhaki tangata, ki te Waihīrere Domain. Ki reira tākoro, ki o rahi ai. Mātai was lucky enough to pop out to catch all of the awesome action at the first ever Te Rahi I Māhaki tournament. And we'll check that story out soon. Engari, tuatahi ake ana ngā pūrongo o te Taira whiti. Kia ora, hika mā ki te Taira whiti ko te marae o tuatini te toa o te whakataitai pakanga pā. I tū ki rua tōri ai te tuatoru o tēnei marama. Ia te tau, whakakotahi ai ngā marae o te ākau o toko maru, ka whakakanohi ai I te marae kotahi, ko tuatini tērā I tēnei tau. Ko hine rupe no te araroa I tuarua mai, ko te marae o wharepunga I tuatoru. Ki Turanganui a Kiwa, e whakarite ana ngā kaihua I nō konei no Turanganui a Kiwa mō te whakataitai waka a mā amotu, ka tū ki karapiro hei te wiki e tū mai nei. Ko horauta tērā, tētahi o ngā karapu nui rawa atu o te motu me ana kapa ono te kaumā ono, ko marae kura me ana kapa toru te kaumā ono, ko YMP me ana kapa te kaumarima, ko tētahi o ngā karapu hou, ko tai au anō hoki. Toru mano warurau, whitu te kauma rima kaihoi ka pakanga atu ki karapiro I tēnei tau. Ki kahungunu, hei te toru te kau o tēnei marama, tū ai te hui e kia nei ko Ngāti Kahungunu Mā Tauranga Symposium ki Toi here taunga. Ko te pō tohu tukutaonga tēnei mai te ono karaka I te pō ki te haurua I te tekau I te pō. Ono te kau tāra mō ngā tīkiti ka mutu hei te toru te kau mātahi ka tū te hui mai te iwa ki te toru karaka I te ahi. E te re pau ana ngā tīkiti whakapā atu ki te tari o te iwi. Ai kāti, koe rā ngā taupitopito I tēnei wā. Last weekend, the Waihīrere Domain was fizzing with high adrenaline and fast-paced action for the inaugural Te Rahi Māhaki Ki o Rahi tournament, which saw several marae associated to the iwi compete against each other in several rounds, which culminated in an exciting grand finale, which saw one of the teams take home the spoils of victory. But as you're about to see, the day wasn't just about competition. Engari, ko te whakawhanaungatanga, e rena ai te taukaia Māhaki hoki tētahi huanui o te hui nei. Tēnā kia mātaki ake tātou. The recent Ki o Rahi tournament at Waihīrere Domain brought excitement and connection to the community. Hosted by Te Aitanga Māhaki, the competition saw over 100 participants. We try to get at least 10 marae from Māhaki. Ki o Rahi is one of the passions of our rangatahi here in Tūranga. I thought it would be a cool way to bring our people of Māhaki especially together on a positive vibe such as today, so yeah, pretty much. No, it's been good, eh? You know, we've got I think about 8 teams, two teams per rōpū, so no, it's pretty cool to see some cousins you haven't met before. So yeah, no, it's a great day here. Kārawe ki te rongo, kārawe ki te kite. Ko aukati tā tātou waipuna, koe anō, ko whakahokia mai te mauri ki tō tātou domain me ki. Kārawe ki te kitea ngā hapū o Māhaki, o tātou whanaunga o ronga whakāta, kei kona nai tā manuhiri Ngāti Parau. Te hokina mai ki tō tātou domain I te rānei, e hui ngā tangata e hoki nā mahara. You know, everybody's connected somehow, and you know, just bringing everybody together is the best part about it. You know, meeting new people, learning their whakapapa, where they're from, and just being able to connect with them is the best part about it. Because if you're connected, you can work well together.
So the best part, I would say, is Kilma, where you go around and scoring the tries, you can rack up the most points in that 1 year. Tani whais a small defence, so you got to be a bit solid there in year. Tēnei kēmu, piki mihi ki taku tungane rāpiata nāna te karanga. Koenei nā mea pai mō tātou tamariki mokopuna. Me pērā tātou, me whai atu tātou i nei tūāhuatana mō rātou, ko rātou te āpōpōtanga me ki. Me personally, I'd love to see something like that happen for our people here in Tūranga, here in Māhaki. I'll just let the people speak, and if they want it, then I'm here to help run these spaces, so yeah. In the end, Waihīrere took out the top spot, with Te Kuri finishing as runner-up. But the true winner of the day was whānau, as everyone came together to celebrate and share in the spirit of unity and whanaungatanga. Kārawe, I tell you what, it was such a cool as day. Kua titi ara watia ki te ngākau. Congratulations to Rāpiata Ria, the kazi, and his small team of helpers and supporters for putting on such an amazing kaupapa. Speaking of kaupapa, next time we see you, we head south to Here Taunga, where Rahi Huata from Radio Kahungunu speaks to the kaiwhakahaere o Waka Oranga. But until then, E te ti, e te tā, hei kona. You'd be a good runner with the po in that. Yeah, Because you're fast. Go, Tori. I think that's how it goes.